bong sunakianakan inde sia sasiambe siana inet ba tumalute di pokada telendo kumua si bapak na arma lang kami ungkol kolondong sila ito barana polo kay hindi na mana sariwan na lako ba na lembang lako peng tutuan lipo na toro si sondong langan tangan na sondong unisong si palanta langan tiku tambe naman ang abanua dilandolalan ni mi to si Indo rebongan didi di saladanan mi to siambe aparan kayu-kayu na toro si sondong langan tangan na sondong unisong si palanta langan tiku tambe naman ang abanua limpong roko balaran nampak tasik di orantian tu lang kami sikutan alondong rin kasi piusi kitintian kala unggara kami tengko situru ungkompong mimisara misabungan na kumuha la di pasibayu-bayu sile na la di pasinodo-dodo sang kalakman hindi ambe takasayang ni masola nasang kumuha lalangan kalando nasang kalarin kay layo kunadandan palelehan ton na di pong kawakan ni na po nene ton na di pong kaparumpo to dono kapuangan na lang kami di bile belua ka di yung balaran nampak rekebe di bile pantasi di yung rantian tuyo to kumuha to nula borisar rinding na nene na po nene tuntun tuntang dan ka karaksang to dolo kapuangan dilando na lang ni tedong maabuluwalu kula korandan na langi dilang kapatonan ni karamba sampak palesun na lako kadelian nuran dilando na lang ni tamatang na pasa dilang kapatonan ni tamalimbang tau budang manda bunturenge na bintin tanah sarili limbong maalo to te motasig lang te kula diran dilulang ang tamate tarang pakabanuan nene na di patasig mi tamate ulu babang kaisungan to dolona kumuha daan na putan alondong daan na usik tintian kala pena na paribating indetedong maabuluhalok dan ane kutintian kala bulun na inde karambau sampak palesun na kumuha tumbari kali di kila di bato bangaratang kiang suru tiap hari kila di sebokan tama ada ana ranti kalua lagi indo pasti mataran lagi ambe doke direma angko sule pole mangkaliyo to ati balik maapong kaparompong susiton na nenek muton naturan to dolo mute dong mak puluh alu karambo sampak pada sini ton na patuka painan na puang matudaw tangan na langit ton matume pakaraing to kaubanan nila lisun na batara gimbong bulawan mi bulan tasa kadiyong rampe matampu dira ada kasino tinggi minane tangkarawan diyong kabutuhan kula maapon no sepu nami tamatang na langi maapon no baka nami tibalik itama kasuakan na to palulungan bendan panikuan misawan si barung lantang na langi di patunan nang misuling pada dua lang masuanggan na to pawangan di buluan barra amita masawan si barung bulan tasak itong kakinan de minani tangkarawan ta masuling pada dua kombong mito sanda karua daw tang na langi dadi mito kan na si aparan daom talu untuk na batara padang pusanga misangan no pada upukan timi pak gantianan na disa kami lauko nenek na torotolino disa kami laungko nenek na kapa disa kami alo titanda nenek na ipo disa kami pengpiri-piri nenek na uran disa kami riako nenek na basi disa kami takkebuku nenek na pare disa kami menturino nenek na tedong disa kami menturiri nenek na manu aun na siya osing na sawan si barung diambo ada tekuli na padang nakan na bongin na tuo na sa kami minto urupan na kayo kami matundo maleso nenek na tedong menturino to kuno wala mentamben na lang kalangka na bunturi kalayo na tanete den na siya upa
Na kumbong buwan na rampanan kapa natasik tabi na Pak Sulian nalo kukumbong marapuan langan nung kalembang kita nete anala na asang serekan kuda tulaupu tangkian suruh ke unindo ikapimalan kumbong kami sandatan do tangan langit daw kasuagan na topawngan di paunol olami tandung silun na langit di patumete mi karo pokok nami nang alambe daw teguli na padang daw tetikademo na lipu sang nakasal apa mengkara patamatangan atasi kilidan tama tok matawai lang kami maatundu maleso rekemia maalila to kebiring langan tangan lagi di topomua angko lama apa matondo angko lator tumpami tang ulang bantewai tang lalobo garagan kudaute kombang silari lang kami matundu maleso buang matodo metang manalagi nakwa ete dong tayan ko sampai na bulan ketumanan baramina muang ka kabutu mo mawayanan kalungkong mo lang amentan ete lalambi ini re natasik umbo to na bura-bura ton na petayan ni sampai na bulan ton na tumanan baramina patiang ka di batang di kalena tedo mama buluar karambau sampah palesun na do ming karangkian langan mi ma pasurung-surung nene nate do to kumuang bulama pamotondo ang kulator tumbami apa modela ku pato mga di kolong ang nalobo garaganku nakombong tirupan langan mi ma tundu maleso kuang matodo may tangan langit na kuete do awa burutan ete bulan nolan di sarambu ari ipare lampan poko doki-doki iya mula ku pato mga di kolong namarumbu kuda di mulo garagan kan butura nanti dong daw te kulina padang daw te kalebo nalipu usat kakasan dari dami tama pangala taman tang ilan to kurna manapa maling sangaling ko ilalam liaga sang mata kalambanan di balai mi bonde papuru na di palingka lalan nate dong tama padang ari dia si kabuto mi te dong bu tuili ko lang kami si parong arampanan kapa karambau to matawai kong mi pasiruan na rampanan kapak dan diminta bina Pak Suliana lo ilang padang hari tiang kombong kami sanda tanduk tirandu kami itu mangalate dong lang padang di tiang tiotomi itu pangkambi karambau ilang kayu sunganna nenek pengumula tahu pada posanga misanganna pada umpukantin pagantiananna dede uwe si kampa wabangan basok-basok si kampa tanete na ningo-ningo si kampa paninia randuk kami di borongan ite dong di tandung-tandungan ni karambau maksong ko bisara kedin tomen daun sugi nasara sampai tutumampan na domete kuli na padang do titikalewo na lipo santa kasalle na paurong ipole di situran-turanan ni na pawanang ipole tutuan di tete tampalo na disaladan sapan minangan na kekendeki ko nga nagautunan ng isale ko na sa marabisara susira lanti ang lotote mo lanti kula di randin ulangan manda mo na tanan ni talingan duwan na tedong mga buluwalog karambau sampah palesun na tang lamikutan aranda mo rabat ang di kalina tang lami usik tintiang kala mo ratondon to kota kailangan nila di Indo pasti Mataram lah di Yambe doke di Remak Indo tangkian suruh tamada na lantai kalua nambe te tangan lindo sadaka tama layo gunalantan pada dia dari lalang nga mo laku borong-borongan ni rete mo laku tandung-tandungan ni lantai alo tote mo lantai kula di rande dolang sundun rongkokmu ndok tedo te allo ini nak kula mangka di pelendu mo pakombongan kamarapuan ana lambi
atunmu ladi pasong hubungan na ladi pataksi kita mati ada na rantai kadua kumua din na siya upa na paupa paraya na paraya mintu talo kuturiyangan na te tongkonan la silele kombong marapuan la kotean lo ditingoy na kombong masir di manapa lo lang dati kulit na panang dati tikalebo na di puusan da kasal iko te ang bungote la sindo ako sumbong pena iko te allo pura di bokok te kulak mangka di pelenduk munay pakombongan na kamarapuan allo to temo tiganti pa gantianan mo di sanga ambong la sindo ko tulak kabalakan mintu ndok tedong waktu malute di pokada ambong si ulang nasang mo sampah iko te pudu dipilih lang sa ditonno ko ang matasak kumuha iko mo te dong ladi pamatua induk ladi pabano karurungan ladi gente bagin na padang ari pantilang kumuha ton naloy nina to pula mangka di pelendo ilang padang ri banua puang ton na pada bagi mo bagin na anak anatang bagayang sinene tang dilino na pabagi ni sinene pataba sa padang ri pantilang di sana pong ke kumorok batu pangkarapi malute pula di pakada lantai lo totemo lantai kula adiran dilulangan tu kumua iko te pudu tabing na pangkarapi buwan na pong ke kumorok di Indo ko kada misa diambe ko bisara misa bungan na lantai lo totemo to kumuha din na siya upa na paupa paraya na paraya mintu taruk turiyang na titongkunan silele laul lambi matua indo kalau nete banu o kalurungan iko pudu lagi ganti mo pareta na mintu pudu to ta tuli kaluan ini tatandakan nasa ide parete ta sampai mau ikote bunga panglolon ako asi-asi lantangan na langit patindingin ako bintu enta saka lang kasuwagan na to
paunganan lari ente Pak Dinna lili lepungan bulan katana angga matari kallo di paunola eran di langit deputu mete endak tu kalulungan aloi nina kumua tanda tasikna tetongkonan tuding kaluan nate kaisungan kumua ladi pobia marorongan lendu tamada naranti kalua ladi potetangan masulo-sulo mengkarak patama sangka na tandung kalonaran ikong bonga ikote todi tedong di saile suleran dan nalangi kana di saile lelean nuran digente todi dudung pindah kumua iko launindo tengko situru lau nambe batakan siolanan kumua den na seupa na paupa paraya na paparaya namintu taruk turiyang na tetongkonan tontong laung garaga tengko situru ungkombong bisarami sabungan na tontong sangkutukannya nenek sang boke amboran na tontong langan sang dunduan pindan sang irusan gori-gori iko todi oke gelong petanduk barbarkan terus bintangan ikote pangloli tedong magusa iko na diganti kandarore salombe na tetongkonan di pobinto yang tasakana di posulo marorongan na tetongkonan kumua din na seupa na paupa paraya na paparaya mintu taru beturiyang na tetongkonan silele la bintoen lesek lako ba abanalimbang lako ben tutuan lipo nape yang la randan langit nape mantah kalilian murah iya ikote sambau pa pira-pira ban napoban iya mangka di kuah to disangka kuning do dulu pindan pako laun itu mogo payunna sambau pak tute dong ama 20 lagi pak kong isan darantangan di pak kulang isan dabiring atau kumodin ni mani dandanan sangka deni dandan paliliang ditengkai kalau dilenda pasal rumah natang mabase kali mote ada naranti kalua tang mapanatan na mote dandan paliliang na burung ini palingkong kan kota mate tarampak na tetongkonan di patasi kota mate lupa apa nate kaisungan to kumua ladi pak bong isan darandan mo di pak golang isan dabiring mo kumua den na seupa na paupa paraya na paparaya te dandanan sangka di rundu nambulo di patete malaya alola sae na tontong lama tareketan mo masa sebalida na pokendek tiburan na padang lantirili na padang riliatong na pulangan nilumpa-lumpa na papanahungan gante lilit na rinding na unindo kusapan kuwa-kuwa iko sampaw laumpasan ni magasan na terintu na ada naranti kalua late sangka na tandung kalona
panikuan si nenek tang dilino do may banang mga puan tumelo ilangi toloson di batara si Pangulo Lamba alusan dapitun na. Pitu riu, pitu mulampa, pitu saku, pitu ratu, pitu mupulo, pitu mulisen, pitu mupiak. Di dete tampo kalau na di salanan saban minangan alako ba banalin pangalako pitu tuan lipo. Nenek mga nasangka to dolo pangalentenan panikuan do may banong toke si nenek po nga tamboro langi. Tumeloy langi toloson di batara si Pangulo Lamba alusan dasaratu. Di po ada na di po aluk na nenek mga nasangka to dolo pangalentenan panikuan tamarampe matalo. Tung tara nga dandan palilian na base sa tempe. Di po aluk na di po ada na si nenek mga nasangka to dolo pangalentenan panikuan langan padang rikesu. Langan pangalisuan na pantanakan lolo di po aluk na di po ada na nenek mga nasangka to dolo pangalentenan panikuan. Lamay padang riseseyang di po ada na di po aluk si bekuan manitedan dan sangka si kairian ni manitedan dan paleleang. Kamu nenek mga nasangka to dolo pangalentenan panikuan lagi Pak Bung isandaran lagi Pak Bung lagi sandaring na dila natang kami pawaka barini na. Tang kami pabalimbing kalua na tidak dan sangka sangalina kiling kay mira saya balanti alo sa temo lanti kula diran dilulangan. Barang siulang na sulapan dan membalayan na kitong mapaling mo Korean malabi ni mapatasi grupo suling karaan ni makamura nenek mga nasangka to dolo pangalentenan panikuan lepas diundang bukti. Langan lang pasidete malaya ide na siya upa na buba paraya na bubaraya na pokendek di lumpa-lumpa na pak panungan na porike hiburan na te dahil ng tuwa balo liputun po kulaw pada ngari lihatun. Kamu po ang maturutang nga nahangi kung asang babatulalikan ko basuang ka na tupunganan kamu po ang matuwa ambe po ang matuwa anak na po ang pinamasanlo. Kipa abang isandaran namin ipagulak isanda bering nito kumuha tanding tali kami. Pilisun na ipatatiran no matotoo na tumarapo. Kipa tuwara ilang te alo to demo lante kula diran dilulangan kumadin na siya upa kipa upa paraya kipa paraya. Mi pora akan iwa isang pindan pipikan tanatak sang gori-gori. Kitontong masak kimairi madarinding masulanasak. Na si Rundu Nambulo si Tete Malaya tediyo na dandan sangka di Rundu Nambulo na sundul lang alolo ko na upupin daunan na ki palim bangoro ko talu tu taron no may kamu to titanan talu po samba batulalikan do masuang kana to pawanganan. Iya. Sundul mo ku salurundun opo mo ku pababase banawa tiada kena tumang latih dong tumang kambi karambang. Laki pasule lako kamu diatanku siya kamu mintuk bunturan nong kulante lepongan tondok. Kamarip pila. Bela torot udah di tengah meripin. Tengah udah 2 juta tuh balulungan itu. Apa bisa? Bana koten ada tirongan na misa resen apa? Oh. Dede uwe tama sok padang ritiang. Alasan na ko Maria Masya. Iya. Kita rime ta. Basok sa padang ritiang. Ningo sa padang ritiang. To mga ladolo ta. Halo. Oke, Mbak. Iya. Đó là cho mày
laki bag-bag ite pokon. Lami kata dia kalau ko turuan tu paring esol sang ayo kalamba na. Lami kata dia kalau ko kayu kalan na tondo kalamba layo na pang leon. Lami kata dia kalau ko turuan indo turuan nambe lande tondok. Lami kata dia kalau ko to namburan tidak mas kabisaran na po manggarakan daba pende ta sola kombongan. Nalako kita mintu solana sang tumaras sa lante tarampak kamarintinan. Jadi laki pamale mo. Jadi itu kami seksi malalan ada sola apa songlo. Bapak anak Kevin, Bapak Wandi, kapala lang may bone, kapala lepe. Hindi kami kasi tanga-tangay. Sabaya mati tugas diri ke. Jadi minta tolong nih malam nih. Bapak Wandi, nenek Rara, ini kami. Ya kapala do may ramai bone. Oke, nasi ya mau itu untuk atong ni. Ya mau itu. Jadi rasa. Lalu lah kodolo apa sih? Ada nih. Jadi itu paling ada orang namanya keluar kada kok. Mami, yang mau tahu mi atur ini pindah tolong min deh. Itu lagi kali kapal. Ya. Selesai ngaton bapak dan dinas sama muir karena duku bayi. Nah dinasnya bagi-bagian aja. Yo ini kami, ini ada lagi itu. Jadi lulako to paring yang pangpasi. Taruh nilako. Hah? Apa? Iya, to manglana to paring yang pangpasi. Ya montona. Salam sama Nah, Alvin. kita seru itu paring itu aku kompetisi ini di Karudu ternyata Kevin bawa raka siapa Alvin pale. raka Kevin le. Ya, padahal tanggung kilalay mo. Ya, to paring to panglana to paring yang pangpasi. Naman ka to manglana to paring ay parara. Panila ko. Yon. Hindi ko may pa din susu. 88 ang tangkyan nih. Soalnya to ka na. Ya. To manglana to paring ay panalukan. To manglana to paringe to kaluku. Ya. To manglana to paringe mangguntu. Raming guntu. Perang emeli to teknik mangguntu, mangguntu. Oh, mangguntu. Ya. Jangan sampai salah sebut ke depan semua mengguntu ya. Tumanglan atau paringe korang. Tumanglan atau paringe lebani. Tumanglan atau paringe topang diata. Oke. Dan pasilite na sering menjadi masalah. Napimpira menirangi kumamangkak lima kombongan supaya nanti na mareko ke depan Indonesia lah mareko komisi alai apalan pumpali boleh. Jadi tetap pada patokan semula bahwa dia dulu nanakan de batini asa. Nah kalau mau di kombongan tayo batini temu, jadi datang pengayo batini asa to. Yang untuk sementara. Sabaya to kita lang batini mo pali. 10 tahun ada diyan. 10 tahun seorang napasarakan. Daya tutor walang mone kayaknya apa rin ini. Jadi yang mo to
Kaya na yan naharap ang pusara kasi kila ko minasya ibu kuleso yo. Masya ang panumawangin minangalin tuloy ko kumayamo ta si pati para tuan to. Kaya maya to, untuk sementara ko pasusi bito dolo. Matumba kadiran kiri no isara mariko ko misya ibu kuleso yo. Oh, may manumano te kadang ko pa makilala natin. Patay na ako lang sa kanila makilala. Tempo ko mitinakang ko sa beto hindi. Oke bos. Kamu po nito le. Para to dali may Dubai te guys. Jadi, pengangkatan itu paling mana? Oke. Kamu nito pa. Coklat Dubai Yo, mo. may kata samputan tolong ini jadi. Yo, susi Salam to. dari Malang. Oke baik dari Yo, Malang. buat mo to. Sama Bagaimana Makassar? Pengangkatan itu paling mana? Melbourne. Oh. Tamilan kalako. Tuh, tumanglana Pak Pendeta. Oh, tak kinalabo pala. Yo, tak kinalabo. Ya, namang kato. Tumanglana, betul ini tombe. Pak Pendeta Kematliatung. Tumanglana, ano to? Laitay na saan kate Pendeta. Okay, pues sekali si Pendeta dulu. Project official. Tumanglana Pendeta Alemani. Tumanglana Pendeta Amerika. Pagkalo sola bukit. Tumanglana Pendeta Sarambut. Marcian dongi di oke. Tumanglana Pendeta Rangelani. Assalamualaikum. Kalamboko, Oke, Tumanglana project. Kong Pastor. Abraham Aron. Ya. Selamat siang Om Pit. Oke baik. Bikram Piso. What's place? Jadi pada beko to paring. Toraja Jadi ya ke Indonesia karena country. tidak ada. Ya. Nampai salah to masyarakat kelahiran ni de imam. Ano mo? Ay, amo na rin nakutana. This is the funeral ceremony in Toraja. Non halal. Ya. Uh, Yo. Asubi de dito. More than 24 buffaloes will be slaughtered Tumanglana tong konang offering kada. for this funeral. Wala para lo klarifikasi do. Mangkopir kada ko memang ini koi. Tumanglana Pak Camat Sangla Utara. Wah, ini jagoan kastor guys ya. Tumanglana Pak Lura Liatung. Dito. Background. Okay, I'm watching from West Karbi. Tumanglana Kapala West Karbi Anglong. Okay, thank you from West Karbi Anglong. This is the funeral Pasti dari anu kapalo Cama siya no din lupa to kan untuk Oh ya. Apa? 7 days. Tumanglana Kapala Lembang Rantelabi. Oke, dekat patung itu lokasinya. Iya, dekat patung. Ya. Kita bilang ke sudah teman. Oke, Gelong Petanduk. Oke, baik. Terima kasih. Iya itu. Yo, tayo na dibedakan te kung ipana suluna, tapi istilahnya sulu tomate. Yo. Jadi Tumanglana Tobalu. Tamane. Ya pinter dulu. Yo. Tumanglana Nenemis. Maka. Tumanglana Neneata. Oh, what's your tribe? Tribe Toraja, tribe. Tumanglana Neneadel. Tanah Toraja. Ya, Toraja tribe. Nah. Please searching in internet Toraja. Toraja. In South Sulawesi, Indonesia. Oke. Aron, kapan apa solo? Kayaknya di Selasa kayak ini. Tumanglana Nene Chelsea, Street Nelola. Tumanglana Papa Ose, Tumay Malimbo. Tumanglana Nene Guru Carrero. Oke, Sal ditiru. Tumanglana Pongran
komandante Puntulana. Ilulitok. Komanglana Bapak Adel. Ilulit. Jaringan. Komanglana Bapak Helon. Suruh komandante. Suruh komandante. Komanglana ini Irma. Kira mau nasa pakai sampai. Lanjut. Irma. And this is Tedong Birang. Komanglana Bapak Yunus. Belum ngomong tuh. Komanglana Tripod Anis. pula. Ya nama kamu. Komanglana Nene Rego. Jaringan doang. Keluarga Komanglana nanti deh, berarti ada dua. Dan pakai bisa tuh suruh tomat yang rasa kena tak pernah disabu rambo kami. Ya. Kami langkah ko anak keluaran nanti siang bedo. Keluarga Bapak Inet, ada dua. Hujan. Bapak Inet. Ya sudah bagus, jadi kita sudah rubah ya Telkomsel. Keluarga Bapak Patricia, ada dua. Keluarga Calvin. Oke, Oh, ya, yo, Ria, ada dua, yo, sesuai dengan urutan kelahiran Ria. Tangan perangi, mangka. Ika, bisa, Ika. Perangi, milih. Ya, ya namang kamu, oleh nanti naden namanya fokus, nanti naden. Sarah, bisa. Iya. Suruh tomate Pak bisa. Ya. Timer toleh. Hah? Oh, Tante Bara bisa. Puratok. Tante Eka bisa. Bapak Budi bisa. Bapak Henry bisa. Angkai. Doran nambe namai itu ke sampai nila ko ada dua katal durka. Soalnya jok. Ya. Tokesan pala sama kati tanda tubi orang Manila ko. Bapak Lato Asoting. Ya. Dia berkepala Lato Asoting. Densus 88. Lenite. Pak Lato Asoting ya. Tidak kami. Yang berdines. Yo. Toma Asoting bisa. Ada dua kan? Ada dua ya. Ada selai. Udah ya. Sound system bisa. Yo. Apa berapa kali? Listrik bisa. Tola masuling iben nila ako bisa matindan naman tuloy ulit mo dito may pa. Apa ba? Angkutan. Bisa. Benila ko pagi. Saya lah ko puran na. Oh, dia putar Lato Asoting ya. Ember ka. Lembir na. Papa Oce di sabo mo nina. Sudah minta di Papa Oce yung may batu surah. Toma tumbuki. Toma doluanan. Ya. Ya to tayo na pa ni Sabu. Mani sementara di padulong tu Petrus. Wokon. Yo. Jadi sabara kami. Oh, salam balik. Tayo bertole, mang kamu.
Oke, Agustina. Oh, na kami dulu bisa teman. Siapa meninggal? Bapak Oh, Arma. ini Yo kami. dan Inat Yo, atau Papa Arma. bersama Nasang betul. Oke. Saya bertolak. Di Barat Tawak nanti. Mantan Nah, ya ada nama pasar cabang itu. BRI. Kondisi itu songkonan ada. Kalau sila ke matu mau pasang dalam pasang tu dah ada. Memang kaki kuman deh. Yo. Hah? Ya, jadi sila kita dah toko nopi. Nanti paling beli di beliau atau bakal urus atau. Oh, silakan dulu. Pasal sangat tuh. Lepas tu lata para presidi. Sidi tu nak kami lontar ini don hidup. Sapan kuah. Masuk di kumi pergi. Jadi Iya. Apa di Pekarto? tabe lah ko papareng nanti lili nari ni don hidup sapan kuah. Tabe lah ko mga parenta. Labutun na yung may pira-pirainan. Siya tabe lah ko pandita sa pastor. Siya tabe lah ko kita sa lanasang. Yaitu laku perampo. Tata pemilona sa lanasang sa lata perapaan sa lanasang. Hasil kombongan tanggal 15 Doon pangabasi penetapan kaparingesan sang pulumisa sa lata kinalabo. Kasera mo ditetapkan sang pula sa lata kinalabo. Yaitu boone tayo panitetapkan to na tanggal yato. Apa dibempakan kesempatan sa kapulang lona dibicarakan ilang tongko ng bone. Yato na dibicarakan lan sudah ada kesepakatan keluarga. Ada dua kesepakatan. Pertama, kumuyat tongkonan na pangupali misari yato na lang bone. Itu sudah keputusan. Lah dibacakan te misa keputusan. Kabilang na yan dalam bahasa hukum tata negara, yan nalipakada bisa din tahu simbol matembak mati tahu. Jadi di sana risalah dan hukum tata negara. Tetapi tetap sudah menjadi keputusan. Itu. Tapi orang ini salah nasang. Dan sudah hadir wakil pengopali 10 ton pengopali itu ada dambati. Talu tu tay 10 talu tu anak pengopali. Talu tay wakil sa Tamanang. 9 sudah setuju. Yakin nalai voting 91. Tapi tidak bisa dipoting. Tahu bisa lambarani kung lembakari kumain tapi masukkan na keluar kepada saat itu. Nang lamu ya penan na kumaya to laki nih. Jadi maamisa mo kumito. Kita to parenge sa kalungan. Doon pangabas si pirang tumisi pa ito parenge. Kamu sebagai Pak Palumbangan. Kirampong Pak Peranganin tinggal mau disampaikan, tidak ada lagi yang lain-lain. Tarapa solanasang. Sebab mindara na mindara na para kita solanasang. Yang itu parenge sa 10 minsa na tangina labo. Yan natain na nenek kumbeku. Yan natain na beku pa inorangku pa amberangku. Iyo, jadi tarapa ang solanasang. Nanti mo tabiriak-riak, nang labembang yun tabiriak-riak. Yang tidak setuju itu mesti beriak-riak. Kalau tidak setuju. Nah, jangan kita bermimpi kumah akan disetujui seluruh masyarakat. Apalagi batik pengopali masa abu mau. Nang ladembang yang bisa ada dua tak setuju. Oh, jadi laku kita solanasang, tama sesorangnya mau solanasang. Lima misa tu mbak kita parengnya secara khusus Pak Palumbangan. Lasi rampung mo kumito, lani pasi rampung tau tu parengnya. Lani naik kusia lan kusia kumi. Nah di perampo te kadaya te. Jadi bayar tu asli itu ke perampo. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, kurusuma. Ya mau tahu keadaan ini karena sering terjadi. Jadi ya to mau keadaan aku kumo kasera mo sang pulo di voting. Ya kemisai natang masanang pa, jangan dipaksakan. Tadi ya telah panjang lebar ini deh. Suatu waktu kita akan ketemu di tongkonan. Talaya tala bikada to temu to. Ya mo to pulang bikada ini karena terjadi yo usara suste. Jadi pada mo to dolo. Ya, tabe sudah ya. Ya, yang mau bicara nanti melapor sama saya, jangan langsung.
Iya. Maka kupukada nina. Ya. Jadi tabe kakangku. Kita sudah setuju semua untuk Parenge. Kalau Tuhan berkenan nanti tanggal 12 April kita ketemu di Tongkonan Apambasi. Ya, sesuai dengan kesepakatan Parenge. Jadi semua rumpun keluarga nanti silakan datang di Apambasi tanggal 12. Di sana kita akan menentukan siapa yang akan duduk di sana. Jadi saya kira itu di luar kegiatan kita ya. Tak motor. Ya. Pak Ketua. Sube, ada Mi. Keluarga Bati Bupari. Nah, itu yang utamanya. Baik betul. Oke, Ya, acara kita Pasat Edom selesai, tidak ada lagi, puji Tuhan, satu kegiatan lagi selesai. Kita akan persiapan untuk acara selanjutnya yaitu Makar Utusan. Kemudian informasi bagi kita semua bahwa sebentar jam 5 sore kita akan mengikuti ibadah perkunjungan PKK. Halo Palembang, Togesan. Jam 5 sore. Yaitu urutannya kegiatan kita hari ini. Ya. Baik pada moto, kurang semangat. Apa yang berasal? Pak Sodia itu kemarin yan ano kami. Oke, tosi kayak ditiro, ambar susi itu makar mengir ya. Oke guys. Kirim tak ulas sapuy. Tira siapa liter sarok kesakal loh? Paling 5. 5 liter. Bisa tuh. Oke. Tapi kalau enak ya lanjut. Oh, oke. Mantap. Ya, kita luruskan bahwa sebentar sore jam 5 ibadah penghiburan sekaligus perkunjungan PKK. Ya, harus semangat. Oke, langsung silakan Miki. Oke Pak De. Mereka tuh seksi tiro silakan teh, dia rekat tuh acara. Ada. Nanti. Bukan sekarang. Sebentar. Sebentar. Habis makan. Tak meratu akan juga itu. Nah, siapa mereka di Buani? Di Garai Taroto. Nah, ulang. Nah, daun induk. Nah, telung. Nah, 2. Baik. Oke guys, ya sudah dulu, kita jeda dulu. Sebentar lagi kita lanjut. Oke. Agustina Tudingan, Petrus kanan Lada. Oke, Ketua KPTS Pung Kevin. Lo mau kami jalan yang kedua kan, mari Bapak nanti saya buat budak-budak siapa ini. Ya. Jangan kemana-mana, karena Sangal TV akan kembali pada frekuensi Pitu Misa Mega S sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Oke, Kevin. Sama dari para anak ke depan. Nah, di 4 di mana